Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Kita akan belajar surah Al-Maryam. Kalau tadi dari Jepang, kini saya ke Malaysia. Ada saudara-saudara sepuh kita, saudara ya kita di Malaysia. Ada Maci Ramla Abdullah. Assalamualaikum Maci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Maci. Selamat Hari Raya Pak Ustaz. Selamat Hari Raya. Sama-sama Maci, sama-sama. Silakan Maci dibaca. Pak Ustaz dulu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ayo Maci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Jangan khofiyah ya, khofiyah. Jangan khofiyah, jangan ada haknya. Nada rabbahu nidaan khafiyya. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ya, wasta'alar. Ditutup. Washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'a. Akumnya iklab. Walam akum, bunyi M bindeng ya. Ditahan. Walam akum. Ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat. Panjang. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa ka. Gitu, panjang mata bi di sini ya. Ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat. Wa kanat ya, wa kanatim terusin. Wa kanatim ro'ati ke sini. Wa kanatim ro'atim. Wa kanat di sini kan, dari sini. Wa kanatim ro'ati aqiran fahabli min ladunka waliya. Ya, wa kanatim wa kanatim ro'atim wa kanatim ro'ati kan ya? Ya, dari sini kan wa kanat. Wa kanatim ro'ati akirong ya. Wa kanatim ro'atim akirong. Kok ro'atim? Gak ada ro'atim. Wa kanatim ro'ati ti. Wa kanatim ro'ati nggak ada wanya. Kenapa tumben nih?
Wa kanat imraati ini akhiran fahabli min ladunka waliya. Ya, wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka. Fahabli panjang. Fahabli min ladunka waliya. Bagus. Kemudian yarisuni wa yarisu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Kemudian Ya Zakaria inna nubashiruka bigulaman ismuh bigulaminis. Ini ada nun wikoyah, nun iwat. Jadi bukan bigulamis, tapi bigulami, tanwinnya dibaca satu. Bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria. Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imra'atim ra'ati wa kanat imra'ati aqirau wa qad balagtu minal kibari wa qad balagtu minal kibari itiya. Terus qala kadzalik. Iya. Qala kadzalik. Terus qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad hayyinu wa qad khalaqtu waqad. Ya waqad. Udah lama tak baca. Lupa lagi jalan ke kanan kuda. Allah akbar. Waqad khalaq. Waqad khalaq. Qala rabbuka balik Pak Ustaz. Boleh. Qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtu. Ditahan idghamnya. Qala rabbuka huwa alayya hayyinu. Idgham bigunnah. Hayyinu wa qad khalaqtuk. Ya. Qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuk. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ja'alni bukan ra. Qala rabbi ja'alni ayah. Qala rabbi ja'alni ayah. Kemudian Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Tadi. Ini ya Makcik. Qala rabbi ij'alli ya Makcik ini. Ini udah belum? Qala kadzalik. Qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuk
Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Baca diulang lagi. Qala kadzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala kadzalik. Terus. Qala Hmm. Qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuk. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wa lam taku syai'a. Terus qala rabbi ij'al li ayah. Qala rabbi ij'al li ayah. Iya. Qala A-nya panjang. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya ikhfa. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layali sawiyya. Ada tanwin di situ. Salayalin sawiyya ikhfa, ditahan. Salayalin sawiyya. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Kemudian ya Yahya. Ya Yahya huzil kitabu biquwwah. Kitabah, bukan kitabu. Oh, salah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Yahya huzil kitaba biquwwah. Wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. وآتيناه الحكم صبيا وحنا وحنانا من لدنا والزكاة وحنانا من لدنا وزكاة. Walaupun banyak hurufnya nggak dibaca. Wazakah wa kana taqiyya. Ulang Makcik. Daripada wahana. Ya, wahana. Wahana min ladun wazakata. Min ladunna ketinggalan Makcik. Wahana min ladunna madtubi. Wahana min ladunna wazakata. Kalau wazaka ada tasid, nggak ada tasid. Wazaka datar. Wazaka. Wahana min ladunna wazakata. Bukan wazaka. Kalau wazaka ada sidah, ada pendobel. Datar aja. Wahana min ladunna wazaka bukan wazaka ya. Kalau wazaka ada pendobel di sini. Nggak ada. Yuk. Wahana min ladunna wazakata. Masih bukan wazaka. 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 Nggak ada pendobel. Nggak ada pendobel. Iya. Pak Ustaz mulakan lagi, saya udah.
Wa hananan min ladunna wa zakah datar. Gak ada pendobel. Wa hananan min ladunna wa zakah. Nah, gitu Maci. Terus. Wa kana taqiyya. Wa kana taqiyya. Kemudian Wa barram biwalidayhi. rom, jangan wabaram, ro Maci, Wa ro. barram wa Wabar. barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Jabarannya idhar. Yakun tadi ikhfa di sini. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun ikhfa di sini. Wa lam yakun jabbaran ronnya idhar. Jabbaran asiyya. Yuk, wa barram. Wa barram biwalidayhi Biwa panjang. Wa barram wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Jabbaran asiyya. Kemudian wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut. Ya. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yam. Jangan yauma wulidau. Kalau yauma wulidau ada tasjid. Yauma wulida wa yau nggak ada pendobel ya Bu. Nggak ada nyamber nggak ada. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma. Panjang, pendek tapi. Wa salamun alaihi yauma ulida wa yauma yamut. Ya lagi masih. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yamut. Wa yauma yamut. Wa yauma yamut. Iya. Ulang di sini wa yauma yamut. Wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wazkur sekarang. Wazkur fil kitab. Wazkur fil kitabi Maryam. Izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Wazkur fil kitabi Maryam. Izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Jangan ada hanya ya. Syarqiyah jangan. Syarqiyya. Kemudian Maci. Fattakhazat min dunihim. Fattakhazat min dunihim hijaba. Fattakhazat min dunihim hijaba. Kemudian fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Diulang wajib. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu nyamber. Nah ini nyamber Maci. Kalau ada pendobel nggak nyamber. Tadi disamber-samber ya. Ini jadi nyamber. Qalat inni a'udzu nyamber yuk. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
Iya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Ini Siti Maryam ya, Nabi, kelahiran Nabi Isa. Yuk, qala. Qala innama ana rasulu rabbik. Rasul panjang. Rasul. Panjang nanti Rasul. Qala innama ana rasulu rabbik. Iya. Li li aha li ahabalik li Laki. aha li Li ahabalak ahabalaki. Kagok ya, li, agak kagok. Li ahabalaki. li ahabalaki ghulaman zakiyya. Qala innama ana rasulu rabbik. Li ahabalaki ghulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni basharu walam aku baghiya. Baca. Qalat anna yakunu li ghulamu walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Bagus. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Baca. Qala. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna ya. Wa rahmatan minna wa kana amram maqdiya. Amram manci. Wa kana amram maqdiya. Wa kana amram maqdiya. Terus fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiya. Terus bukan faja nih, fa'aja ahal ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Agak susah ya. Faja ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Agak susah ya. Diulang lagi. Fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Nakhlah. Kemudian qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ulang lagi. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Bagus, mansiya. Jangan mansiyah ya. Mansiya. Jangan ada haknya. Terus fanada
fanadaha min tahtihal al. Macam ni baca ni? Enggak, ini panjang. Salah. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Agak beda dengan yang biasanya, masih agak susah. Ya dikit ya. Fanadaha min tahtiha. Tahtiha panjang mad jaiz munfasil. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Sariyya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bizid'in nakhlati tusaqit 'alayka rutaban janiyya. Wa khuzzi ilaika bizid'in. Ilaiki kalau ilaiki laki-laki ini kepada perempuan. Maryam kan. Ilaiki untuk kamu perempuan. Bizid'in. Ya, bizid'in. Wa khuzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Coba diulang Mas. Wa khuzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaika rutaban janiyya. Diulang lagi. Wa khuzzi ilaiki bizid'in nakhlati bizid'in masuk bizid'in wa huzzi jangan wa huzzi ilaika bizid'in. Ilaiki maci kan ini Maryam ya wanita, kalau laki-laki wa khuzzi ilaiki bizid'in wa khuzzi ilaiki bizid'in bizid'in maci bizid'in masuk dari sini agak susah lagi maci. Wa khuzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Alaiki rutaban janiyya. Agak susah di ayat ini. Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Ya, fakuli washrabi wa qarri aina. Ya. Fakuli washrabi wa qarri aina. Wakori bukan wakari. Hari ayam dong. Wakori. Baju koko. Wakori. Ya wakori. Fakuli washrabi wa qarri aina. Kemudian
Fa imma taraina minal Fa imma tarayin gitu mak. Fa fa imma tarayinna minal fa imma tar fa imma tarot fa tarayinna. imma tarayinna minal bashari ahad Basyari, bukan Basyori, Basyari, Shin. Bashari Bashari Basyari, ya Bashari Basyari, bukan Basori ya Basyari. fa fa imma tar fa imma tarayina minal Fa bashar imma taro, fa imma taroyin, fa imma taroyinna minal ya. fa imma tara fa imma tarayina minal bashar Basyari, minal basyari. bashari ahadan Fakuli faquli inni nazartu lirrahmani so, so falan akallimal yawm balik. ya Sauman falan ukallima. sauman falan ukallimal yawma insiya Fakuli washrabi wa qarri aina. Fa imma tarayin. Agak susah di sini. Fa imma tarayinna minal basyari ahada fakuli. Bukan. Minal basyari ahada fakuli. Agak susah di sini ya. Fakuli Fakuli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Makcik. Fa'atat. fa'atat bihi qaumaha tahmiluh Ya. Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh. Kemudian. qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya Qalu Qalu ya Maryam laqad jiti syai'an fariya. Ya, ulang macam. Fa'atat. fa'atat bihi qaumaha tahmiluh Mhm. qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya Fariya. Ya ukhtu Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ya ukhta. ya auzubillahi minasyaitonirrajim ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya Ulang lagi Maci. Ya ukhta Harun ma kana abukim ra'asau wa ma kanat ummuki baghiya. Agak susah nih Maci ayat ya. Ya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'as Tahan. ya Ma kana abukim ra'a. Idhar, jangan ditahan. ma kana abuki Kimnya imra'asa jangan ditahan. Segera. Makana abu kimra'a. Kimra. Kimnya jangan ditahan. ma kana abuki imra'asau wa ma Sau'iu kana idgham biguna. Sau'iu ada tanwin. Sau'iu ya. ma ditutup Boleh dari makana boleh. Makana.
Maka na abu kimra asau wa maka nat ummuki baghiya. Bagus, Bari. Terus fa'asyarat ilaih. Fa'asyarat Rat, ilaih. rat, jangan rat. Rat, Syarat. rat, Jangan rat. rat, rat. Syarat. Hmm. Fa'asyarat ilaih. Iya. Qalu Qalu kaifa nukallimu man kana fi. fil mahdi. Iya. Kai Ya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi. Ya. Qalu Qalu kaifa nukallimu man kana fi fil mahdi. fil mahdi. Fil mahdi. Macam mana ya? Sini. Qalu Qalu kaifa nukallimu man kana fil ya fil mahdi mahdi sobiya. sabiya. Kemudian qala inni abdul. Qala inni abdullah. Ya ini Nabi Isa kan dianggapnya Tuhan, bukan. Ini hambanya Allah, bukan anaknya Allah. Abdullah, bukan anaknya Allah, ya Abdullah, hambanya Allah. Qala inni abdullah, kemudian ataniyal Ata ataniyal kitaba wa ja'alani wa nabiyya. ja'alani. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kemudian wa ja'alani Waj'alani mubarakan aina ma kunt. Waja'alani mubarakan aynama kunat. Kunat ya. Kunat. Kalau dihentikan. Terus wa ausani Wa awsani bis salati waz zakat. Wa wa awsani ausani wa wa awsani ausani wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Terus Wa ya Pak Ustaz. wa ausani Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. ya, kemudian wa Wa zakat ma dumtu hayya wa barram barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Kemudian wassalamu Wassalamu alayya yawma wulid. Wassalamu alayya yawma wulid. dalnya hilang. Dalnya hilang. Jangan wulid tuh. Ini diidghamkan ya. Dalnya masuk ke huruf mati. Wulid tuh. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya. Bagus. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kemudian dzalika Isa bin Maryam. Ini cerita Nabi Isa ya dan Siti Maryam ibunya. Ayahnya enggak ada. Ayahnya bukan Allah, bukan auzubillah. Kalau orang Kristen dibilang ayah Allahnya, bukan. Ini Abdullah, hambanya Allah, bukan anaknya Allah, bukan.
Zalika Isa bin Maryam. Zalika Isa bin Maryam qaulal Qaulal. qaulal haqqil Ya, qaulal haqqil ladzi qaulal qaulal haqqil. haqqil ladzi fihi yamtarun. Kemudian makana Maka lillahi an yattakhidha min waladin subhanah. ya bagus. Idza qada Qada amran fa amrong, jangan amrang, amrong. Amrong. Qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Iya. Kemudian wa innallaha Fa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. sesungguhnya Allah tuh Rabbi, Tuhanku, bukan bapakku, kan? Kalau agama Nasrani, Kristen itu ini Maryam ibunya, Nabi Isa anaknya, anak Tuhan, Allah anak ayahnya. Enggak, dalam Islam Allah ya. Isa itu hanyalah manusia biasa, hanya maksudnya manusia, Nabi, Rasulullah ya, bukanlah anak Allah, bukan. Gitu. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Terus hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Terus masih terusin. Hadza siratum mustaqim. Mustaqim, jangan lupa nutup mulutnya. Kalau mustaqim. Hadza siratum mustaqim. Nah, bagus. Fakhtalafal azab. Fakhtalafa. Faktalafal ahzabu min bainihim. Iya, terus fawailul lilladzina kafaru min mashhadi. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Iya. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakiniz zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakiniz zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Terus Maci, wa anzir satu ayat. Wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amruhum. Amr, berhenti aja, ada mim. Ada berhenti. Ya, ada berhenti. Amr. Wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amr. Amr bukan amar. Amar putusan. Amr. Terus wahum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wahum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kemudian inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un.